Baagi ba opela dipina tsa kgololosego mo ntle ga kgotlatshekelo. Baagi ba modimong ba tlile ka bontsi go neela tshegetso go ba lelapa la ga Seelo. Go ya ka mmueledi wa bona o kaile fa ba sa tle go dira kopo ya beili, mme kgetsi ya busediwa morago ka ntlha ya fa motšhini wa go gatisa mantswe o sa dire. Ka fa ntle ga kgotlatshekelo, sepodisi se ne sa dirisa gase ya seatla go phatlhalatsa baagi bao ba lopang gore ba belaelwa ba gololwe. Justice e diragale ko ntleng ga ntwa le dio tse dingwe. Ga re batle mob justice ne, ga re batle ga ebile sa mere o nagane, mara yana baagi ba bifetso rra. Kgaitsedi ya Seelo a re ba batla gore morero ono o konosediwe ka ponyo ya leitlho. Go ya ka nna phetse gore bodise dio ko mara ga ke bone cause o butarona o bolailwe ne la bole ga gona motho o tla mo go rona re bolela gore go iragalang re ikutla ja le rona re utlile botlhoko se family re utlile botlhoko gore busediwe ko mara ke ntse ka betlanti like yo ke tla reng ke ntse tla bile ka be go sena investigation eng go hedi e tla re ka bona ba ikgolegelo ife ba ikgolegelo ba belaelwa ba tlanama ba letile kwa ntlo le fitshwana go fitlha ba tlhagelela fa pele ga kgotlatshekelo ka kgwedi ya Sedimonthole. Zebulon Maine, SABC News, Taung.